Sabala lepa la faloma na kureta ko lepa. Aku dia peka polon ponta dans ren kon kran kon de ba to to kono ko de kono kier de kono kon mala. Tona da no leta ta ma ko kon akola ken ko na kitso to atamara lo atona tan lo loti lepta ba ngara kyon do ada ngelo de kulot naga lu kena bala lu tete ngara ke tikela da kulot na ku dia pa. Kada mo do to kono ay lepta da mo te ko Kristo. Ketataman chapter 12 verse 7. Alakani ebongete angawat ya mapua so di tobong aki anget akia ni aku na kolongit na kolong kena kini Tatam so di lamari ngani aku na kit kama sai for example Katolika balade kane katona etani lo dena na kuj lakini arai ewe lo dena na kuj alafu akwan dona bua sufile bala krota kuj kane bala bongo tan ate galwa botan bat bala bongo tan ate khona bua so de terranyo so di to bongo akiata kera lo nya kuj ni kolo kena kino so aranyo ara kiata kene do lo mudirut na kuj lakini to bongo aja bunga kwa na loa bunga kwa ndana du bunga kwa ndana pua bunga kwa ndana pua kwa ndana pua tana mna chole ke di enote do baruana de Salonike na ngare mumu ya mumu tere disnya ngai nyang somo ka kan kabe Alakani Eremari aku juloko jokon Kodunga kiroit Irori kini malaikat La apolo Kirasi ngetunga Rui aburuch Keras ngetua rui aburuch Akuj sodi so totiaun ya kapoloni Yesu anadis eyarunete mono ngarin lu atoka edupito akirwa Kristo aningoni lu kiari nguruangulu kichunario kakesi apia lodowan ogedai eriama kapoloni Yesu alokidiama so di erukongoni kapoloni Yesu jike so filene bala pasna bala akwarne bongni Yesu na aria erukni abruj mono ngare so di totiauni Yesu negana ko totiauni Yesu negana dis na ko to yoru kolan to Kristo monek ngare ani ria mundu chel kolope anu to Kristo yerte tono malait na kachangna na aku tono malait na so di akroet aku dina so tamo na filne bala habong Yesu yarat manek ngare lu kola to gutto enu buta kora Kristo anu lu ke nuro lo kadai irema dangal ko kadai irema dang Yesu ku jama tera dangal lo hada na ku jama lakini cheda ko le fante da bi ko do ko tai ko tai to do dang to na masha tamaria so muto ngada ngato ko tai ni kama to ko ne yana ke sa kama to da ko na perde pa khori kama ya ko ne boni Yesu na ngare ngi do ngandrai ngi dia na ku na be ro to da ngara to alu kolan to ko nukta korna Yesu Kristo ngi dia na ku lakini to ko to cheda lo ko dal pa ni pete ko tai do te to kuto amtan ko kine amtan tiyor ngulu pawon mon kare ruf modi tiyor ngulu ala kono ma filna black tabuna na to de kine so na ma ta maria
Hata mara tuna itana mnyolot na kuj Korea mnyolot na ke. Ni kama tu eperi, si ndio? Kidongo tu toni. Ni kama tu. Epu mudhiolote na kuj. Harate kyangi dolote alwa. Harate kyangi dolote amanya kuj. Ni dikudo tu ejo tu eperi pa ko ne bono sina ngari. Pa ko ne bono sina ngari. So Yesu kitonyo wun ko are na fiar na kuj. So amata to kama kata to kama kata Petro. Yena kuj Korea rokoto. To. Mbata Maria. Roda ngeperete sinjo. Roda ngeperete. Irartu akwari ne boni usna ngari. Ne rukuni abur. Ne pote uskanya. Ang malaika lukala. Lagi saya shangarta onia. Ntio to iliputa bala de kabusen, ai? Kabusen Maria kilipakina swa. Kabusen Petro kilipakina swa. Yugni tani katon kilipakini ode kindra. Itani katon nyojo to ode kilipakini ode. Kile pakini yo so kechide ko tai to danga ro perete pa kwar ne boni usna ngari ni diari kechida kijam na kechida ra kolongo tuma so akorona ngelita ku aratu elepatu anga ya kora Yesu so elepatu ku to merta Yesu bon so akora ra to ilipita ku to merta Maria to merta Petro ni so ya korona rabina okana karabe ni lipito tal ko to ngelita ko to konsa ni ania ilipito ankara ngelita ko to konsa ngelita ku so abita kurata ku di dingana me bita ku di kanen me bita ku tan so dangu